Jaa, 12. Kuulan kautta ära. Nagu reklaamida. Ma siin ikka on, jah. Ma ei tea, kus need kõik lapsed ja see on siin, kus me tuleme. Ma siin oli see. See on millest eelmise rääkisin. See millest eelmise rääkisin. Siin on see suur toru, kus me kõik tahame sõita nagu üle. Ja nüüd, et sa tuled siit ja sa lähed siia ringi, siis sa lähed siit. Ja siin on veel rannad ka. Oli jah, see on Seda on siin vaja pilti teha. Jaa, see on väga üks vaade. Siin on need paarid, kõik need Need olid kinni skuidilaevad. Need, siin on need kaklid. Siis pead sisse istama, see palla siis. Vette taha. Praegu on ära, siis sa nendel. Linnas me käisime. See on kõige imelikum tunne, kui see ülemineku puhk nagu seal üle. Xin chào, chào mừng quý khách đến với Super Hot Thơm cùng bước vào hành trình du lịch tại sự kiện về dị thú. Cho những ai đã đến và thử thách, sẵn sàng cho những trải nghiệm thú vị và lạ. Palju neid kaarte tegelikult Enamus nendest väikestest paatidest on skuidilaevad või raamid. Ja need raamid on sellest midagi vastu. Adventure và dễ dàng nhất thế giới. Tiếp theo Hot Thơm đưa quý khách tới với hành trình khám phá thú vị của đảo Thiên Đường. Keskel on see maja, kus nad elavad. Saartel käisime, elu käib seal tööga. Nad magavad ja siis lähevad. Siis käib koolibuss käis ka kooli laeval. see oligi see, kui teie ei jõudnud. Hot hosted itself many mysteries and surprises for those who love nature and adventure. Your journey begins at Sunset Town Sunside Station, inspired by the architecture of ancient Greece with stone pillars and ancient city walls, evoking stories of an ancient civilization in the mighty citadel. From here, you board the world's longest three-floor cable car, taking you on an exhilarating journey to paradise. And don't forget to catch Kiss of the Sea, the world's leading multimedia spectacular, and to visit the romantic Kiss Bridge at the airport. Wish you an unforgettable visit to Stonewall Park. Sama reis oleks meil maksnud 53 000. 58 000 €. Ma oleks sinna läinud. Sinna juba läinud. Ja me ootame just, et see ringab seda. Ma mõtlesin, et sa võid jalgpalliga nagu hakkama teile. Teie businessman'e ka. Businessman. Lihtsalt üks päev naeratad ja põhimõtteliselt jääb raha ülegi. Omistad natukene ka paar korda platsil ja ongi hästi. Kapil oli, kui ma õigesti mäletan, seal oli mingi depo siin. Pidi raha sinna, et me pärast sain tagasi. Seal sees. No mis nendes kallites hotellides nii erilist siis oli? Ja sinna saare otsa tahaks küll teisele poole minna.
vaatas chati, siis süda oli pandud meie tellimusele. oli või? midagi rohkem ei olnud vastatud süda. ma loodan, et kõik saavad aru. Sa muud nüüd sa lõpuks tood sisse. Öösuures ei olnud nii olnud, see oli palju häält seisma ma mõtlen, kui seal kardud kõrgus, siis on päris jube. Saare peal üleval on, see on kõige kõrgem. See seal on minu arust väga tähtsam. on nii raske. Te vendad seda. Nhà hàng với tầm nhìn 360 độ ôm trọn toàn cảnh Sunset Town, nơi giới thiệu dòng bia thủ công hàng đầu thế giới, sự đặc biệt và tinh hoa ẩm thực đẳng cấp tại Phú Quốc. St. Bavaria Gastroburg mở ra một hành trình trải nghiệm trọn vẹn mọi giác quan. Sân khấu chính là nơi các show diễn nóng bỏng cùng âm nhạc đỉnh cao sẽ khuấy động không khí tuyệt vời tại đây. Không gian 3 tầng riêng biệt, sức chứa tới 1.000 thực khách. St. Bavaria Gastroburg đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, gặp mặt, hội họp cũng như tổ chức tiệc tùng trong những dịp đặc biệt. Đừng bỏ lỡ những sự kết hợp hoàn hảo tại St. Bavaria hàng ngày, thưởng thức ẩm thực và show ở Vacancy mỗi hoàng hôn. Dinner show tại St. Bavaria Gastroburg bao gồm bữa tối tuyệt đỉnh và các show diễn đặc sắc, Rainbow Show, Symphony of the Sea. Các show diễn bom tấn cũng đã trở lại trên mặt biển của bãi biển Sunset Town. Hãy thêm vào hành trình của mình các khung giờ đặc biệt để không bỏ lỡ đại chiêu thức nhất ở Vacancy, show thể thao bảo hiểm trên biển của các nhà vô địch thế giới mỗi khi hoàng hôn với khán đài xem show đặc biệt trên cầu hôn. Bản giao hưởng đại dương Symphony of the Sea, đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa, thể thao bảo hiểm trên mặt biển hàng đêm. Với khách hàng yêu thích thời trang và văn hóa truyền thống, sân khấu A ơi sẽ sáng đèn từ chiều tới đêm với các sự kiện và cổ điển nét Việt, chia sẻ văn hóa thì có vẻ của các vùng miền Việt Nam. This festive season, aga ne seal on üks hea saab embracing the iconic landmarks of Sunset Town. Introducing the world's leading craft beer, Sun Craft Beer, and the quintessence of classic cuisine in Phú Quốc. Sun Bavaria Bistro opens a journey of experiencing all the senses. The main stage is where hot shows and top music will stir up a wonderful atmosphere. With 3 and a capacity of up to 1,000 guests, Sun Bavaria Bistro meets all the meeting and party nights. Dinner show at Sun Bavaria Bistro every day. Enjoy cuisine and the Awaken Sea show every sunset. Dinner show at Sun Bavaria Bistro includes a sumptuous dinner and enjoy the special shows. Get ready for an unforgettable experience at Sunset Town. Do not miss the return of Sunset Town blockbuster shows. Awaken Sea. Enjoy the show of champions as they defy gravity on the water with a dedicated viewing area on the iconic Kiss Bridge. Symphony of the Sea. Be dazzled by a nightly spectacle of music, lights, fireworks, and thrilling water sports. Experience the authentic spirit of Vietnam at the Opry Theater, where traditional Vietnamese culture comes alive with Vietnamese puppet, Dear Vietnam, and Vietnamese traditional costume show, Gaudy Net Vietnam. 사랑하는 고객 여러분, 이번 중재 시즌에 혼돈섬 서널드가 선보이는 새롭고 다채로운 경험들과 잊지 못할 완벽한 여행을 즐겨보세요. 선셋타운의 360도 파노라마 전망을 자랑하는 세계 최고 수준의 수제 맥주 주성 크래프트 비어와 후업의 20점수를 선사하는 썸버바리아 비스트로 있습니다. 화려한 무대에서 펼쳐지는 뜨겁고 섹시한 모습과 최고의 음악을 통해 모든 감각을
특별한 Aga 엔터테인먼트 üks 경험을 peatub veel seal all. 특히 세계의 독립된 층과 약 1000씩의 수령회를 중성 거래한 비스트로는 다양한 모임회 이름부터 고급스러운 파티까지 다양한 회사를 위한 완벽한 공간을 제공하는 만족도를 약속합니다. 매일 아름다운 석양 아래 최상의 미식을 즐기며 어웨이큰 시쇼를 감상하세요. 선셋타운 비치에서의 디너쇼, 선 바바리아 비스트로에서의 디너쇼, 최고의 디너 세트 및 레인보우 쇼 신문이 오브 더 시쇼 무료 관람 특권 포함입니다. 그리고 흥미로운 블록버스터 쇼들이 선셋타운 비치로 돌아왔습니다. 어웨이큰 시쇼, 매일 오후 아름다운 석양 아래 키스브리지 바다에서 세계 챔피언들이 선보이는 짜릿한 익스트림 스포츠 공연, 심포니 오브 더 시쇼, 매일 밤 바다 위에서 펼쳐지는 음악, 조명, 불꽃놀이, 익스트림 스포츠의 향연, 그 외에 패션과 전통 문화를 사랑하는 고객을 위한 특별한 공연이 준비되어 있습니다. 오후부터 밤까지 아오이 극장에서 펼쳐지는 사랑하는 베트남과 고전 의상의 밤 패션쇼를 통해 베트남 각 지역의 무형문화유산을 만나보세요. 감사합니다. Siis mulle ka merre või ei ole see kõik sorry. Läks väike meelest. mis sul on pea vaadatud? kummisüksed. Las ma proovin korra. Puu oleks jah. Puu pea. Mõtlen, kuidas ma tagasi teha. Siis kohe, kui mina midagi ütlen, siis on kohe õenud. Tuleb tuleb seda kohe nagu seda sappi kohe. Kõrvet. Ai, üks paistab veel. Ma näen ka kahte. Sa vaatad siit kohta ja vaatad üle teise kohta. Natuke Ma ütleks isegi, et ka 3 on. Ma just on 2 ja siis hakkab ära. Lastakse kapsel nii lahti lihtsalt lahti löögi. siis nupud on. Kas see võiks olla siuke atraktsioon? Või siis põhikaubalt ära. Jah, Ja siis kukuks sinna suurde võtta selline kummi või batuuti Või verka. või võrku. Võrku kukub. kui te saame kõik inimesed korraga, siis sa ei suuda seda ära. Ei, aga see on toru, kus sa kukud. Lihtsalt kindlas augus. Aga siis peab olema väike just siis, kui ma omast kindlas augus ka. Põhinäine. Ja seal läheb alla, vaned istuvad Päris õudne. Ilma taga. Ma arvan, neid infarkti saajaid oleks ikkagi mitu. Tegelikult ma juba sain infarkti, sellest kujutad ette, et ma siin olen veel. See on juba hulluks läinud lihtsalt. Uskumatu, sa oled jõudnud. Ma olen nii kaugel maal ära käinud, ja hästi veeparkis. Mõni on huvi. Ma käin siin kogu aeg. No vot, seda enam. See kaotab 2 korda õige. Tegelikult mind ei olegi siin enam, ma olen seal Nirvanas juba. Aga need on lihtsalt nii palju nüüd koos. Ja, et see on tampis nagu teid peale järgi. Aga kuidas see mehhanism korra töötab? Ma ka päris tõesti. Mõtlesin, ma ei näe mootorit, aga ei näe. Minu arust on otstest trossid jäävad nagu need tross liigub ja siis tõstetakse see sinna külge ja hoiab kinni. Rullik on lihtsalt. Ja, tross on jah, seesama keskmine tross on nagu paigas. Ja see on trossiga seal näha. Selle keskmine trossi küljes on kinni.
tähendab seda, et neil läks aeglaseks, siis teistel ühtlase kiirusega või sulle tundub, et läks aega? Sest et me liikusime allapoole, me liigu edasi. See viimane vahel tuleb siukse kaare. Ja see oli siis vaadatamise läbi, oli ka -300 lõmatud. see oli koos selle keeldunariga. See on suukeldamise. Siia täna siit korjatakse vist üles viiakse. näitab, et ei saa sellepärast, et see on see rõhu vahe nii palju suur. Kareli pakkusime välja, et see ruum on vaatlas nõrgalt. Sukeldada. Minkä se, että on kuivuus? Töökohtana, ta käis kaua elukaaslasega reisidel jälle sukeldunud ja veelgi, et neil olid kõik reisid olid sukeldunud reisid. Siin kus on hästi rikki juhus. Ja. videot nagu haiglavalt ujus sukeldaja ja siis, et noh, et mida sa ei tohi teha niimoodi ja siis kuidas sa pead käituma, et mul selle haigla seal koos ujus sõidavad. Kas on ta tahaks haigla koos ujus? Et umbes, kui ta tuleb sulle, et sa ei tohi rabeleda niimoodi, siis sa arvab, et sa oled saak, on ju. Ja siis, kui ta tuleb sulle lähedale, siis võtad nina nagu käega alla suruma niimoodi aeglaselt ära juhtima. Ma küll ei tahaks seda kätt sinna nina peale panna. Ja siis, et roni vees oli nii kiiresti kui saada. Oli lühike kokkuvõte. Aga ma tean, kui nüüd teil siin tuleks. Ülged jah? Ka uudishimulik. Ikka uudishimulik, aga nad on uudishimulik. Siin on ka mingi linn, seda ma ei näinud. Jaa, kuule ehitati ju. Siin on ehitatud. See ei ole üks koht. See. Siin olid Koht on seal keskel. siin oli seda laiendati. Mikä se on siis koko ajan tühi või? Ma ei tea. Eelmine kord seda ei ole ma just ehitasin. Need ehitati sinna midagi seal. Ega siin ei ole praegu ka lõpetatud. Kui on viimane ja see on mingid hotellid. Jah, täiesti ei ole. Siin on muidugi seda mõnus on. Praegu mudane seda. Need, kes vaatavad seda enesinistelt, selle mõttes. Aga vaata see vallas on veel mudane. Annab seda posti siia keset merd panna. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang trước khi rời khỏi vị trí của mình. Chúc quý khách một ngày thú vị tại Sun World. Xin chào, cảm ơn quý khách đã đến với Sun World. Chuyến du ngoạn và tháp treo của quý khách chuẩn bị kết thúc. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang trước khi rời khỏi vị trí của mình. Chúc quý khách một ngày thú vị tại Sun World. Ladies and gentlemen, boys and girls, sit down. Your journey is now coming to an end. Please remember to take all of your belongings with you as you exit the cabin. We hope you'll have a great day at Sun World. 생각보다 재미없대. 익스프레스보다. 저거는 저 자유로 들어갔던 것 같아. 넌 저거 올라갔다가 돌면서야지. 공부 아니야. 되게 전망이야.
suur toru, kuhu me sisse läheme kohe. see külje peal see kollane jääb sinna sa ei tahtnud tulla. töötab ka lainetesse. see, vaata see üks väike lase ja oi tiss, ma tahaks täiega minna sinna. see on nagu see ei tööta. ei, me ei jõua. kollase toru, siin rohelise toru ma jätan küll ära. roheline oli vist isegi jõudnud kollane. Need seal taga või? keerutas rohkem. Need. Oo, need ma tahan küll läbi käia. Aga need on ka mitmekesi. Kuidas see juba järjekorras on? on järjekord. Jaa. See on ilmselt seitse. Oo, seal on mingi suurem šokolaadikooli ka. üsna hästi oli see viimane hetk siin. mõtlesin, kas jääb seisma või? jah, see ikka päris kiiresti läbi tõstab selle kaabli pealt maha.